Dí bhicáirde tásúla go gcuid for fad go maith agus gcuid si bhréad an céad ceach deile. So an OneNote tá an obair den nniu scríofa, so bé muidir obair leathnach céad sa dóigh agus bé muidir tosúach le alt é. So an titel den ceach seo ná Studenten stresst euch nicht im Auslandsstudienjahr. So sin daltaí ollscoile mar is student ní siúla iad. Stress euch nicht ná chur stras bhéin im Auslandsstudienjahr sa bliain staidir thar. So sa cá seo bé siad a caint faoin na féidirachtaí a bheits atá ag na daoine seo agus a bheits a gcuibh in áiríre mar cuid den AE chun an Erasmus bliain a dhéanamh, agus an Erasmus bliain sin an bliain gur féidir le caithfh ag denmh staidir feadh bliain sa bhreis thar. So tá ceistena le lína isteach gcuibh, so gach duine bé sibh ag freagart an ceist seo, céirt ag go díreach an chlór Erasmus, so bé siad sna caint faoi an Austausch program céirt é sin. I bhar dó gach duine cé go díreach a ghlach an páirt ag glór Erasmus agus cad a dhéanann siad, so tá de gurí 5 sonraí. Agus ceiste trí sin dóir le bhéile bháin freagar é seo as Germánis, caiim é sin a ahrú sa Germánis. Demonstration fi seo. Beschreiben Sie mit mehreren Details das Erasmus-Programm. So den Cursius gemion an glór Erasmus. So sin auf Deutsch bitte. So ceiste héin sa dó as Gaeilge agus aonatá ag denmh ordleibhéil sin le denmh as Germánis. So look, tá sé éasca go leor, má feic muid isteach ar é, féidir an féidir zoom eile, yeah. So, unter Studenten ist das Erasmus-Programm so beliebt wie noch nie. So, unter Studenten, sin faoi daltaí na ní déine sin cíal, sin faoi tuairim daltaí. Tá an program an chlór Erasmus tá siad cotóga leis is a bhí siad hana féin. So beliebt wie noch nie, mar a bhí siad hana féin. Erasmus ist das Austauschprogramm der Europäischen Union. So is ein Erasmus an chlór málar tú den AE. Derzeit nahmen auch Universitäten außerhalb der EU, wie zum Beispiel Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und die Türkei, an dem Austauschprogramm teil. So derzeit, ag an amcéine, nemen ná den darmid sin tóg. So cá muid fechant an bhfuil éon chuid eile de tóg gur féidir linn á chur agus an sin feic héin dó 3 lína níos tuní tá an focail tail. So sin tail néman bríthar ilscartha é agus sin páirt á ghlacha. So ag an amcéine glachan. Universitäten ollscoile außerhalb las muid den AE páirt, sin an páirt an tail. Cosú le mar hampla. Island, sin Iceland. Liechtenstein, Norwegen, an sin éasca. Die Schweiz an elevation, cos ní an elevation mar cuid den AE, fiú go bhfuil siad a lór an ilcríoch. Und die Türkei. So tá siad ar fad páirteach an dem Austauschprogramm. Tá siad ar fad páirteach don chlór málar tú. So inis má tá muid ag fechant ar seo tá I nóhan a gcuin do céir é díreach an chlór agus cé go díreach a ghlach an páirt. So tá cúpla sonraí ag teacht le chéile. Allein 30.000 junge Menschen aus Deutschland gingen letztes Jahr für eine Studienzeit oder ein Praktikum ins Ausland. So allein in einer 30,000 daoine Menschen óga as Germán gingen sin naimscate ar géitheann, so hui. Letztes Shikate sin jaar blian für de eine Studienzeit am Stadter oder sin nu ein Praktikum sin printasíocht nu tahiaibre ins Ausland Harlar. So gacrad le chéile. As an Germán a bháin
hui níos mó ná nó hui timpeall 30 míle daoine áige thar lear feadh tréimhse stadair nó don printasíocht a dhéanamh. So, táiste grá go bhfuil clú agus cáil ar an glór seo. So Gearmáin amháin hui 30 míle thar lear anuraí. Die Erasmus teilnehmer, so an sin teilnehmen arís, but tá tí mór an orseo, so is animal lei. So sin na daoine a ghlachan páirt in Erasmus. Wollen Wirtschafts, now, an fleiscín an sin, cílíonn sé go bhfuil animal nasnamh, agus bhiúm, seo an animal atá nasnamh. So nonid Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, a rá. Just turn she Wirtschaftsnatur, Sozial oder Geistenwissenschaften. So sin an bailach denna si dé. So just nar fecin mu John Fleiscín tá sin an cúis. So tá siad a géirí bhallan is bhil du willst as man will wir wollen. Sie wollen an sin. Wirtschaft an economiacht, Natur an náder, Sozial, Sosialte oder Geistes. Sin ní puca, sin na alienta. So nar den tú na halianta san ollscoil, so sin na arts, so sin na teangacha mar hampla rinne méid céim sna halianta sna teangacha. Wissenschaften ólas fuhu, studieren. So tá stigir na cursaí sin a dhéanamh. Deutschland ist das drittbeliebste Land für Erasmus-Studenten. Tá an Gearmáin an tríú tír is fearr de daltaí Erasmus. So ó thaobh an chlór de taon rointíní chuig an Gearmáin tá se an tír leis an tarraingt nó an féidireacht is mó tá sin tríú tír ar an lista ó thaobh daltaí ag ranú an Gearmáin chun an stadair a chríochnú sin. Okay, so anis, céir é go díreach an chlór Erasmus? Well, tis a gine anis go buine sé leis an AE agus dun an ástás agus gacrod. Céir é go díreach a ghlachan páirt i glór Erasmus, daltaí ó na tíortha seo a leanas agus an sin nádin darmad siad san na tíortha breise. Nádin darmad tá sé gach duine san AE freisin. So is féidir le é sin ará agus an sin beschreiben sie mit mehreren Details das Erasmus-Programm. Okay, so is féidir leat an texte úsáid ba caithfidh tú a ahrú. So is féidir leat rá cosúla Erasmus ist das Austauschprogramm der Europäischen Union. So vielleicht in der Europäischen Union gibt es das Austauschprogramm Erasmus. Für Studenten ist das Erasmus-Programm noch nicht so beliebt. Es wäre schon wichtig, dass ich mehr als ungefähr 30.000 junge Menschen aus Deutschland gehen ins Ausland, ein Erasmus-Austauschprogramm zu machen. So, is dóil gur féidir le gacrad a gcuid as an teach seo chun cílaíana as chun píosa Gearmáinis a chur le chéile. So má tá deacracht ar bit agat, ná beag drogal ar riomh fosta cheola cúm agus tuci mé ar ais cuamh chu tapí agus is